Chegou a hora. Marcho sen máis compaña que esta maleta. Non podemos vivir todas as irmás e irmáns na casa. Tanto traballar e sufrir para ter un bolo de pan, unha cunca de leite e un anaco de touciño. Canta xente ten marchado da aldea. Moita dela non volveu. Volverei eu? Que maldición nos acompaña o pobo galego dende hai tantos séculos? Este vaise, aquel vaise, e todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar, cantaba Rosalía. E Castelao deixou dito, en Galiza non se pide nada, emígrase. E eche ben certo. Fame, miseria e injustiza están a baleirar a nosa terra. Non podo esquecer a despedida de miña nai, díxome chorando. Que teñas boa viaxe, María, miña filla, tan nova e xa polo mundo adiante. Neste outro país coñecerás xente distinta, oirás outras falas, véñenseme as aguas aos ollos ao recordalo. Sintes o tren, aló, ao lonxe. Xa teño billete, destino para Caldo. Irrogoiko hamarkadaren hasiera. Norbaiten gogoetak Barakaldoko portu kalean. Azken urteotan gero eta jende gehiago heltzen ari da tren geltokira. Hizkeragatik nabaritzen da kanpokoak direla. Batzuei ez diet ondo ulertzen. Beste hizkuntza erabiltzen dute, eta kostatzen zaie gaztelaniaz azaltzea. Galiziatik datoz, galegoak dira. Amamak esaten zuen gure inguruko meategitara eta fabriketara etorri zirela aspaldia. Eta aitak galego batzuk ezagutu zituen hemen Barakaldon gerra garaian. Zelta izeneko bataioiak Salestarren ikastetxean zuen kuartela, adibidez. Bero, badirude gure herriko industriaren deialdeari kasu egin eta hemen ditugula berriro. Eta, neska gazte bat maleta batekin portu kalean gora doa. Galiziako badabea, hizkuntzan nabaritu diot, non dagoen zentro galegoa galdetu. Así
Desde que cheguei aquí, casi todos os días, escribía a miña nai. Daba a vida. Nesas cartas contalle o moito que me costaba facerme a esta nova vida. Non estaba sendo nada doado. Traballaba de criada, vivía de aluguer. Todo me era extraño. A cidade, as falas que sentía. Sí, porque ademais do castelán que obrigaban na escola da aldea, teño sentido outra moi distinta. Chámanlle euskara. A lingua da xente vasca, prohibida tamén como a nosa. Por iso, moito me alegrei de coñecer a Pedrucho, galego emigrado como a mí. A do pouco casamos, e xa sentín a grande ledicia de ser nai. A nena pusémolle María do Carme, como a patrona da parroquia. Así e todo, tiña medo de como medraría a filla. Se fose na aldea, pensaba eu, todo tería sido máis doado, mas neste sitio, tan lonxe, tan alleo. O que si tiñamos decidido dende o primeiro día é que lle íamos falar galego. Xa que non podíamos vivir na Galiza, por lo menos vivise no noso idioma. Maria eta Pedrutxo dira auzoko baten hitzak. Azken boladan, jende asko etortzen da kanpotik herri honetara, lan egitera. Ona eta ezkerraldera, egia esan Euskal Herri osora. Ez dakit hemen euren herrietan baina hobe bizi diren. Lana bai, badute, baina bizi nola bizi diren. Ez dago etxe bizitzarik guztiontzat. Leku batzuetan txabolak altxatzen dituzte gauez. Ostatuetan gizonek jan eta lo egiten dute ohea partekatuz. Pisu bakanetan bizpahiru familia bizi dira elkarrekin. Ura, kale zikinetako iturritatik eraman behar da. Dutxa publikoetan hilerra luzeak sortzen dira. Eta Andreak zenalabez arduratzen, batzuk etxean etxita, beste batzuk neskameak edo garbitzaileak dira. Hau guztia gutxi batzuen haien patrikak bete ditzaten. Miña naiciña, como miña nai ningunha, que
muy amigas desde que son pequenas. Está moi a gusto con elas. Sempre lle chamou a atención que falase galego e soubese bailar a muñeira e a xota. Pedro, mais eu, non podemos avanzar a nosa facenda. Sorpréndese tamén que anda aprendendo danzas vascas e, de paso, algunhas palabras sin buscar. Este ano Carmen presentoulles a Chomin, a súa parella. Para que a despedida non fose triste, deixoulles unha sorpresa para o final. Vai ser nai dunha nena, e eu a boa. Se aí escolleron o nome, mire, vexo miña neta adormecendo, arrolada nas cándidas de verde dos dous idiomas. Beste herrietako jendea heltzen hasi zeneko lehenengo urteetan. Ohikoa zen jatorri berdinikoekin bakarrik harremanak izatea. Galeroen kasua argia da. Mila bederatzen batean sortu zuten euren elkargunean. Orokorrean ezagutze eta mesfidantza handia zegoen bertako kulturarekiko. Etorkinen zen bat ordea, gehiago nazten ziren besteekin, ikastetxetan, exialdetan. Askoz gure gizarteko mugimendu eta borroketan murgindu eta parte hartzen zuen. Denbora aurrera joan, eta euskarazko hezkuntzaz eskatzen ari dira ikastetxetan garai hartako etorkinen idiomentzat. Hori bai, Euskal Herriaren hezkuntza ere haien Espainetan entzuten denean, guztion herrian sortzen ari gara.
neta Miren a tomar un café. Facémolo a miúdo. Estaba con Sabela, a súa alumna e a mellor amiga que hoxe ten. Sabela veu de Compostela traballar de médica. Non leva moito tempo aquí, pero xa se apuntou na escola de idiomas para coñecer Euskara. Hoxe falamos do difícil que é ir facendo unha sociedade cada vez máis libre, o que custa aceptar a igualdade por riba de cores de pel, de orixe, de idioma, de xéneros. Sabe ben elas que, se saes da norma, non é doado querer a quen queres, nin ser como queres ser. Mas estamos de acordo en que o camiño andado non é pouco, malia ser moito o que nos queda por facer. Gaurko barakaldako herritarrak oso egitzen, alea, paseatzen. Legalia da, irekizan dirakatu duen adioa. Garai nazia. Zenbat gauza aldatzen aldatzen ari ere, guztio manelako. Hala ere, gaurkoak dugu, batzuk gogoratzen zituen gaurkoak. Espainiak ikizuntzen ziren berriro. Euskara, Espainiak, Areba. Gaur egun, zaila berrik eta zen. Mundu horretan eskolako lagunek bere gaiak maila dolores orduiz betetzen dituzte. Banakaldiak ere bere gaitasuna azaltzeko guztiak. Bai ederra Euskararen kolore.
ere pandemiak pilo bat kendu digula, baina gure gogoak ez ditu ikutu. Eta hemen berriro ere, 24. Jaialdia ospatzen ari gara, eta gurean beti datozen taldeak edo kolaboratzaileei ematen diegu gure jaialdiaren figurita. Txistularia deitzen dioguna. Eta orduan, hori kontatuko dizuet eta gero banatuko ditugu. Gabo, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por venir hoy. Después de 2 años de parón, hemos celebrado el 24 festival, aunque hacemos 25 años de festival. Ahí es nada. Seguimos el de igual de jóvenes. Y bueno, pues nuestras ganas siguen intactas y además pues con nuevos amigos y amigas, como habéis visto hoy. Y como todos los años, siempre a los grupos invitados y a los colaboradores les damos pues, el símbolo del festival, que es el Chistulari, ¿vale? Y este año no iba a ser menos, entonces pues queríamos dar los Chistularis de hoy. 12 lembranzas, taldeari. Pero sin él, lo de hoy casi no hubiera sido posible, que es el narrador, la figura del narrador que nos ha ido guiando a través de la historia que hemos representado hoy. Y nuestro narrador ha sido Anso Deive, que también Gabon guztioi, hori lehendabizi. Artxet dizuet detailetxo hau, orogerretxo hau, badakidalako fede honez egiten ari zaretelako. Baina hemen ikuste dut, eta nire nahi da zuek ikustea, hemen badagoela kriston lana. Lana, musikariena, dantzariena, antxoriko langileena, eta zuena jakina. Vale, estaban diciendo, José Gómez Cumbrera. Estabais agradeciendo detalles pequeños, no quiero comereza, no lo digo por falsa modestia, pero que bueno, que vexades aquí, detrás de este recuerdo, de este detalle que tuvieron para connosco, pues ahí está o traballo das músicas, de los músicos, dos traballadoras aquí do Antxoki, dos dancharis, los bailadores e bailadoras en galego, y eso creo que vexades muy claro. Y ahora ya, quiero, si se me permite, dedicarle este detalle, pienso que, con permiso de Pachi, en nombre de todos, aos pais e as nais que os forastores galego aos fillos e as fillas. Guraso, euskaldunei, guraso esadunek euskaraz, berba egiten diezula, zuen seme alarrei, badakizu horrein eusken kampaina ezta, aurrei, edo aurrean euskara ezta, hemen aurrean euskara. Bueno, ni badakitzu betetzen duzuela. Eta hori da nire naia. Álvaro Conqueiro idazleak esaten zuen bezala, como decía el poeta Álvaro Conqueiro, 1000 primaveras máis pao galego, 1000 udaberri euskararen txatu zaurarri. Pandemiaren eraginez ezin izan genituen kanpotik taldeak ekarri eta batean hor agertu zen tipo bat, ideia batekin. Eta berari ere eskaini nahi diogu, gure altxortxo hau, mila esker, Patxi. Recordaros que mañana a las 7:30 tenemos el día de música, ¿vale? Con una pequeña gran sorpresa que habréis visto a la mitad ahí fuera en el hall. Y bueno, como está en mi programa, está anunciando ninguna sorpresa. Pero no se lo digáis a nadie, sorpresa. Pues nada, mañana nos vemos y número final, adelante.